Kubokoshirena babakashandrena. Vashada babababunda babakoshada babakashandrena. Kiri babakoshikirena babakoshata bababunda babakashandrena. Vashada babababunda babakashandrena. Kiri bababunda babakashandrena. Vashada vihanda babakashandrena. Let babababunda babakashandrena. Kiri bababunda babakashandrena babakashandrena. Ek wil julle vanaand kom vra, hoe lyk julle elkeen, ek begin by my, as ons op ons knieë gaan, as ons in gebed gaan, hoe lyk jou verhouding met God? Ek het dood ernstig vanaand mense, as ek rond beweeg, en ek so verloor hier in Suid-Afrika van ons is, dan skeer ek my hart in 1000 stukke. En om te dink, dat is mense, wat hulle self geestvervuld noem, maar ons land lyk so. As jy bid jy in oprechtheid, bid jy met 'n verwagting, waaragtige verwagting, jy glo jy weet wat jy gebid het, dat jy dit alreeds ontvang het. Want as jy nie doen nie, dan bid jy in siening wat. Want ons God hoor gebed van 'n regverdige. As jy nie regverdig voor hom staan nie, gaan jy in siening vasbid. Die droom op in die wêreld. As ek dink aan hy liedjie wat gespeel het, daar's 'n vuur wat brand binne in my. Hoe lyk jou vuur vanaand met Jesus? Hoe lyk jou verhouding vanaand met Jesus? Is hy aan die brand? Of staan jy op 'n egskeiding met hom? Hoe sal Suid-Afrika se egskeiding syfer baie hoog? Ek dink hy sal 98%. Hoe lyk jou verhouding? Is jy werklik intiem met jou God? Jesus wat aan die kruis ons gesterf het. Hoe lyk jou verhouding? As ek kyk na Paasnaweek weer en kan ons teruggaan. Hoe aan die brand was dit? Die Sondag hier daarna. Lyk of almal alles uitgekleed vir Paasnaweek. Nou die intersepsie wil ek daarvan kry, die gedagte wat ek daarvan kry is, dat jy jou uitgelewe vir Paasnaweek. So jy is nie gewoond daaraan nie. Want as jy gewoond is om te bid, as jy gewoond is om die Here se naam voor te maak, dan moet jy ook geraak nie. Dat jy die volgende Sondag moeg is nie. En dan kan jy dit net, as jy sê vanoggend, weet ek so oefening gedoen. Wow. By die jare dan nie so awesome. Maar dit is nie elke dag doen vir God nie. Elke dag vir Jesus doen nie. As ons hardloop, as ons werk, maak nie dat wat ons doen nie. That we do it for Jesus. Doesn't matter what you do. Doesn't matter how bad your work is. But if you do it with your whole heart, as you do it for Jesus, not for your boss, for Jesus, how wonderful will it be? How many blessings will come over you? Nee, gaan jy nie vat nie. Jy sien nou 100 met jou. Exactly. Ja, Piet wil ek klaar maak. En roep, want ek het gesê, as ek roep, en jy moet eers die Heer skryf sy stokkie. Ja, Piet het daar opgetaat hoor, hy kamera so dat ek kan uitkom. Nee, so vast is So prys die Here. Dit is 'n manifestasie wat ek wil doen. Dis al. Waar jy aan nie met 'n klaar geleer het. Nee, jy het ook sommer net ek het moet plek onthou nou. Wag, ek kom. Soek die stokkie. Ek het net gereed gesoek by iemand maar al die burgers is nie vanaand hier nie. So, ek kom regtig, ek het die light ook hier. Ernstig. Ek kom teruggesit het. Net die mic in die hand. Met my Bybel voor my. Agter op preekstoel. Ek wil gelyk het.
Huh? It look good. Will you be listening to a person standing like this here? Will you listen? Will you believe him? So why did you live it in the world? Why did you do it outside? And then you said, my life is 100%, 110% with Jesus. You're getting so drunk in a pub, you're coming back at home, you pass out, you don't even know how you're coming at home. But you are a child of God, a reborn child of God. You not belong to the child of God. I can promise you. Because the Lord said in His word, lead by example. And not only for the preacher, but for each and everyone was shouting out to Jesus. Every reborn one. Not only a child of God, a preacher. No. Why are the churches so empty? Not because of the preachers. No. It's because of each and everyone sits here in the church every Sunday and every weekday when there are church, they are there. But there's nothing else. It's empty. You're coming in empty, you're going out empty. Yes. If I want to take this sucker and I want to give it to somebody, and his hands is close down, Pastor, how can you take it? How can you take it? No, with the hands. How can you take it? You want to be clever now. How can you take it? But if you open his hands, you can take it. The same as the word of the Lord. You can't receive if you're coming in to the church with all your problems from the whole year back. Stressed up for each and everything. Now you come in here, you're walking like that. But you said you put your problems at the cross. The problem is people come out for prayer. And then before they laying there and they cry and they do everything what they must do because they want to get rid of the sin. And then, before they stand up, they do that and they grab it. No, I can't leave my cigarettes. And they run. You are just dying here now. You're gone. You're new creation. How can you do that? If you are reborn, you are reborn. The day when I was baptized, it's exactly same day, the morning, 12:20 after service, I was walking down the, what do they call it? The passage. Yeah? The aisle, was walking down, and the pastor was stopped me, and he said, Norman, I said, yes, pastor. He said, why did you not standing in the queue for baptism? And I was just telling him I'm not ready. And he said, why? I said, because I said I'm not ready. And he said to me, why? And I told him, because baptism is very, very important for me. You die in that water. It's your funeral. You're standing up. If you're coming out there, you are new. And he said, why? What's your problem? You understand? He said, because I'm smoking. And I wasn't, you're planning to stop smoking. Yeah, because I was coming in the morning, was driving a red bakkie, and they were calling my bakkie the fire brigade because of if it's coming down the road, it's just smoke.
and what was happening. I told him. So he said, okay, but you just tell me now, you die. You get reborn. Did you ever in your life see a baby smoke? Did any one of you see a newborn baby smoke? So he said, why do you want to? Just tell the devil, get behind me. Because why? He keep you in a lie. And before my wife was getting me, I was standing in the queue to baptize. And since then, he set me free. Amen. Like I said this morning in the prayer room, I wasn't that attraction, huh? Ontrekking is met attraction. Cravings. Wasn't that. But the loser devil was waking me up in the middle of the night, 2, 3 o'clock in the morning, and tell me you were smoking just now. So real, that I was smelling my hands. That I wake up Elsa and say, please smell that I was smoking. Because why? I was telling him, I will never throw my pipe away. Never throw my tobacco away. I will leave it in next to my bed. Just to take to you. So with 2 hours. And when I packed it away, he leave me alone. The same with the alcohol. I don't want to go there. But I want to bring you today. Why did we pray, but we still not believe? We twyfel. You know what twyfel means? Doubt. We said we believe. I prayed for a headache. This morning when I went out here, I was big fun. Pastor, I wasn't having pain. Not even my back, never, nothing. Also offer me a pain pill along the road. I said, no, I'm good. She's looking like that. I said, I'm good. Don't have pain. And when I want to take my Bible to start preparing, he knocked me with a headache. I started to see through my eyes. My eyes the tears was running down and I tried to fill my Bible. And I put my Bible down and I went to sleep. I would start writing. I just leave it. And I told him, you won't stop me. I will come and stand here, just with the Bible in front of me. And the verse the Lord gives me. Yes. Because we all try to wipe it out. But it was like I would write it down. And that is Hebrews. Not Hebrews. 11, verse 1 to 6. Wat is geloof? What is faith? Everybody know what is faith? What is faith, man? What is faith? Faith is the things we hope for and believe they are. Everybody, I can all that small child, anybody tell me. So why did we didn't do it? Like in the Bible's done. Why? Okay, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. To believe is for sure the things what we hope on. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. To for sure, with your whole heart, your whole mind, that the things you're not seeing, it was already given to you. So now coming back to the headache. And
I pray. And the headache doesn't go away. And while I want to take something for the headache, a voice coming up on me. Do you really believe what you're praying? And there I know for sure the Lord came and said, this is the right word for tonight. There's people struggling to believe. They pray, but they not believe. They pray, they said they believe, but they didn't. Like I was saying, you come here and you pray, you say, please Lord help me, and you put everything here, you pack it out, and then before you're running, you took it and you run it with it. From my side, I said you wasn't believe what you're doing. You will do it, either for let people see you, or you wasn't mean it. If we do something, if we pray, and we ask the Lord for something, we must know for sure He's going to do it. Doesn't matter what. And not our time. That's a big problem. Because if we say now, it must be now, or it must be already yesterday. But it doesn't work like that, because the Lord said, He said, you must believe what you are not seeing yet, if you already have it. Dit is immers vanweer hulle geloof dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. Ja. Hoeveel van hulle is daar? Hoeveel? Sien ons dit vandag? As ek dink toe ook ek jong laaitjie was, so sy ouderdom, ek het nooit vergeet nie, het ons gekoordans. En ek is Pinkster groot van Kleinstad pastoor. Ek dink my maat, ek het nog nie titel gedaan, toe sal krou die kerk met my. Die pastoor kom by die huis. En ja, het ook huisgroepe gehad met hulle te pik. Ek het al buitekant, ek weet nie of julle weet wat volks is nie. Nou die volks wat jy aan my Juba pas kom en hy lang afdraande, al 3 klein huisies, as spoorweghuisies aan die kant gewees, die middelstene, ek het daar gebore. Grond af. En ja, hulle het self groepe gehou by die huis en hulle het al goed gedoen. En as ek aan terugdink, waar hulle gekoordans het, en mense se kanker val uit. Mense staan uit op reistoele. Soos ons na Petro kan kyk in ons gemeente. Staan daar op sy sukkel om te koordans. En hier skielik begin sy lekker vol te hardloop. Amen. Mense, is dit nie wat mense in ons kerk toe gaan trek nie? Want jy God dan nie, daarby is daar wonders en tekens gebeur nie. Amen. En maar in eenheid staan nie. Yes. Net wel, dit help met die pastoor en die hele leierskap probeer hulle alles in hulle vermoë. Dankie, ja. En niemand staan saam. Daar is die eenheid nie. As ons gaan uitreiking doen, soos die 11de wat in die saampastoor, maar 17de wat die saampastoor maar die gaan uitreiking doen. En ons staan in eenheid daar nie. En ons glo dat hulle gaan vrykom nie. Ons gaan nie net kort uit die pastoor maak nie. Ek glo nie daaraan nie. Ons gaan nie net mooi praat nie. Ek glo daaraan, hulle moet tot redding kom. As daar 1 uit 10, 1 uit 100, is 'n wonderwerk. Wat die grootste wonderwerk? 1 siel wat tot redding kom. Hoeveel wonderwerk het jy al gedoen? Hoeveel het jy al gewen vir Jesus? How many souls you winning for Jesus? Your youngest in the school. Let your light shine. Let I see there's something else in you. That's the only way we're going to change the world. Yes.
doesn't help. We go out and we go and seek for people. I know what I tell you. I don't want to go to church because of they are the biggest sinners are us, standing there in front. Why? Yeah, I see them smoke, I do that. I know. Prosperity preachers. Prosperity preachers. Preachers not do what the word tells them to do. Be example. Lead by example. Ek het vanoggend gesê, 'n wyntjie, 'n sigaretjie, ag ons kinders stoetjie. Ek gaan gou van pastoor maak, jy gou ietsie sê, pastoor. Sy gaan nie weet nie. Maar God sê, niks bly onder die komperse nie. Amen. Onthou dit altyd. Jy kan verniet hierso sê, jy kan vroom wees, jy kan wees wat jy wil, maar vir God kan jy niks wegsteek nie. Hy weet van elke ding wat jy mee sukkel. Kom ons gaan verder. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. It's true. Because we are believers, we know that God made the world. Create the world. That is the right word. Huh? If we know that, why can't we know, coming now, why can't we believe that He can heal us? Why can't we believe that He can fill our food cabinet? Why can't we believe that He can change South Africa? Why? Why? Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Ons het nie gesien die wêreld gaan kom nie. God het dit reeds gemaak. Omdat Abel geglo het dat hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Hy het geweet, as jy dit outomaties, jy moet daai kind gaan offer, God sê gaan offer hy kind. En jy kan nie God vertrou dat hy iemand anders gaan vir jou offer gaan gee, dat jy kind sy lewe kan spaar nie. Gaan jy dit doen? Ek dink die pastoor het een van sy kinders op 'n altaar gaan sit nie. Ek sien hy kyk nie. Maar hulle het so geglo. Hulle geloof is so kragtig, dat hy die kind gaan offer, dat hy geweet het. Vanweer Abel se geloof, het hy van God bevestiging ontvang, dat hy 'n opregte man is. Want God het sy offer aangeneem, en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Tot vandag toe spreek hy nog. Tot vandag toe spreek ons nog oor Abel. Kom aan. Dink julle nie ons kan beter nie? Sê Jesus dan nie, ek wil nie nou daar kom voor ek haar klip nie. Ek gaan probeer. Pastoor sê ek moet stadig gepraat, ek probeer baie hard. My inhoud. Ek probeer baie hard. Kan nie ernstig raak. Tot die geloof sê, tot die Heilige Gees sê. Amen. Gaat jy, maak nie saak wat wie sê nie. Yes, amen. Okay. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan Abel, okay, vir dat geleer. Okay. Omdat Henog geglo het, hy is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. Omdat hy geglo het. Waar is hy geloof vandag? Sien ons dit vandag? Sien ons dit vandag? Waar is hy geloof? Hoekom sien jy vandag, hier gaan mense net op? Daar is nie meer geloof nie. Ons nie meer opreg nie.
lewe 'n tweestridige lewe vir God. Want ons kan nie die wêreld heeltemal wegskuif nie, ons moet hom eerder in die kerk insleep en die kerk so bietjie verander, sodat die kerk by die wêreld kan pas. Dis wat gebeur vandag, pastoor. Dis wat gebeur. Ons moet sonde goedkeur, ons moet homoseksualiteit goedkeur, ons moet al die goed goedkeur. Ons moet dit doen. Nee, solank as jy nie kind kan baar nie, een van die twee nie, sal ek ook nie trou nie. Ons is gemaak om te vermeerder, wys nou vermeerder jy aan trou toe. Kijk. Is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nergens te vind nie. Hy was nergens te vind nie, want hy sit by Jesus en by God en by die Heilige Gees en by elkeen in die hemel op die troon. Ons moet nog daar kom. Van hom geword getuig dat hy van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. Kan ons elkeen vandag hierso ons hand opsteek en sê ons leef soos wat God wil hê ons moet leef. Kan ons ons hande opsteek? Nee. Weer eens, ons wil nie afstand doen van die wêreld nie. Ons wil 'n tweewyspoor loop. Ons wil ons botter aan albei kante gebotter hê. Want wat gaan die mens van my sê as ek nou so? Wat gaan die mens van my sê as ek daar bid vir almal? Ja, hou op. Hou op, man. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. So waar kom ons tekort? Waar kom ons tekort? Ons glo nie. Hoekom nie? Want ons is te bang om ten volle te glo. Want daar kom 'n prys saam met dit. Die slag wat jy ten volle oorgawe doen en jy wil die wêreld afstaan en jy wil vir God lewe en jy wil God uitleef en jy wil die wêreld letterlik kruisig en dit daar los by die kruis, dit nie gaan terughaal nie en jy wil aangaan met jou lewe, dan sal jy dit kan doen. Ek het ten vooral gesê, dat ek nou op die kerk gekom het, het ons wêreldse musiek weggevat, ons het niks meer van die wêreld gedoen. Atem gehou. Ek het lief om jou helse woord te gebruik. En dan loop ek in ons pastoor so rond en dan word ek net, en dan sê ek sal die woord helse en dan sê, mama! Skook ek my op boeglang. Wat nou pastoor? Hoekom kan jy nie eers die hemel verstaan? Hoekom wil jy die hel verhoog? Pastoor, hoekom? Ok, pastoor. So seker so die 4 keer skok gevat. Want ek is proef by baba. Ek het lang gevat, my maat 5 minute voor my geboorte gery en het my kop lekker gemaak. So ja, dis dit. Onnet, my maat het tyd afgekom te klant. Sy sê dit vandag toe. Kom sê ek nie. Maar dankie Here, want ek is vir hom reg. Amen. Ek lewe vir hom. Ek het baie nou die dag weer van gesê, maar wat op wat jy voorbid. Want jy het altyd gebid vir Norman, vir Boetie, my naam is Boetie. Jy het altyd gebid vir Boetie. Boetie net op 'n keer kom. Boetie net op om te sê sy bid. Boetie net op om te hoor. Boetie net op om moet daar bid. Dis al wat jy gebid het. Dit dan moet jy reg vir hulle geklink. Maar toe die dag kom, wat my ma se woorde so ek dit nooit vergeet nie. Ek gaan nie meer vir jou bid nie. Ek dink nie dis jy moet werk om nie vir jou te bid nie. Want jy wil nie.
Oké, lekker, dan gaan ik weer een wijntje doen. Maar toen gaan slaap, toe hoor ek het. En dit het in my kop gemaak. En dan moet ek nou by sê, ek was elke zondag in die kerk. Ek het mense gaan bid, en ons klaar, ek het 4 jaar gelewe. Maar ek het nie 'n intieme verhouding met hom gehad, yes, vandag. Yes. Ek het nie geweet om die wêreld af te staan nie. Kom aan. En wat ek nou eintlik na toe wil kom, is dat ek vir haar sê, maar pas op vir wat jy bid. Pas op vir wat jy vra. Is jy geweet om dit te kan handle? Is jy geweet om te kan handle wat God jou gaan gee? Yes, yes. En sy vra my meer, hoekom? Sê ek so. Want vandag kan jy nie die seun wat 'n pastoor is handle nie. Yes, yes. Wat sy hele lewe gedoen het, sy hele lewe vir God gegee, nog al hele lange gebede. Het dit bewaar. En daarom sê ek, 'n gebed van 'n moeder dra groot krag. Amen. Amen. Want dit is daai gebede wat my deur gedra het. En daai gebede wat ek hier tong dronk gery, ek kan nie my kar kry nie, ek kruip na my kar toe. Ek moet jou net 'n stuk geloop. Ek het so geloop. Na my kar, ek het nooit geval nie. Regtig. En as my ma kom en tel my die kar, lekker, babietjie, gaan ek in die huis toe. Dan weet ek nie hoe kom ek daar nie. Nooit 'n ongeluk nie. Ek kan my rekord gaan trek. Ek kan nie ongeluk op my naam nie. Nooit gevang vir dom bestuur nie. Dan kyk ek so uit, 'n bietjie so af van vloei tot so wanneer kry ek 'n spieker op dood gooi dan in 'n pad beklade. Sê ek maar ek is moeg. En hy het my geglo. Slaap maar, ek gaan nou wakker word. Here is aan. En ek het baie vir Here bevraagteken en ek sê, Here, hoekom? Hoekom beskerm jy my so? Hoekom? As mense wat doodgaan wat vir u lewe, ek meen regtig. Hoekom beskerm jy my so? En sy woorde was altyd, ek is nie klaar met dit. Amen. Wanneer ek sê, dis klaar, is dit klaar. So elkeen van ons vanaand kan besef, en tot die besef kom, tot God sê, dis klaar, is dit klaar. If God say, not telling it's finished, it won't be finished with your life. Yes, yes. Except you can short your own life. The Bible says we can short our own life. From that moment, you knock on your door. Yes. I'm here. Yes. And you are not ready. You're going to lose it. You're going to open your eyes in the hell. Yes. So why taking that chance? Why do you want to take that chance? Weer eens, kom ons na geloof toe. Hoekom kan ons nie goed doen nie? Omdat ek net in volle by God wil wees. Want die verantwoordelikheid wat daar saam kom. Dis nie maklik nie. Nergens in die woorde het ek gesê dis maklik nie. Het gaan maklik wees nie. Maar ek is verseker, dit sal lekker wees aan my, want ons gaan ons koning Jesus sien. Ons gaan jubel en juig voor hom. Kom! As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Wat ek nou gesê het. Hy gaan jou beloon. Hy gaan, dink jy dit was maklik vir Jesus Christus my pad te stap? My siening van ek kan altyd vat nou, so my siening van God wat Jesus gestuur die, ons praat oor die drie eenheid. En ek weet dit skeer baie kerke uit mekaar uit. Dit skeer baie nominasies uit mekaar uit. Maar sê God dan nie, ons moet nie stry oor sy woord nie. Ons moet nooit sy woord probeer verstaan nie, want dit sal ons tot waansin dryf nie. En ons praat en ek sê vir weet jy wat, my siening van dit is, ek het hier al gesê, ek wil nou net weer sê, my siening van dat Jesus, en dat God Jesus gestuur sy seun. Ons weet dat God self afgekom het in die vorm van sy seun. Maar my siening van dit is, die mens van vandag, die predikers van vandag, wat vinnig wil sê, is op maar mens.
het hy Jesus afgestuur of, dis nie moontlik nie, ons kan dit nie maak nie, ons is ook maar net mens, ons het net vlees. Ons lewe in hierdie siek wêreld. Het hy Jesus afgestuur, sodat Jesus dieselfde deel maak as ons, dat hy 'n mens op aarde is, dat hy vlees is, sodat ons nie na Jesus se kruisiging kan sê, dis nie moontlik nie. Dit is moontlik. Dit is moontlik. Dit is nie maklik nie, maar dit is moontlik, pastoor. En daai wat hy sê, in ek dink Handelinge 3 vers 16, wat hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Amen. Dis waarheid. Ons kan heilig leef. Ek en ons het dit regtig aanleef. Ons kan, jy kan. Ja, daar kom goed wat jy op jou pad wat jou kwaad maak gou en dan dadelik repent jy en jy's oorlede. En jy dadelik weer in jou bediening. Maar dus hoe lank hou jy aan daarmee? Hoe lank raak dit met moedswillige sonde? Want daar is die probleem, want moedswillige sonde lei tot die dood. As jy nie weet jy doen sonde nie, is dit nog nie sonde nie. Maar die skrif wat iemand het vir jou sê, of jy lees dit in die woord, of jy kom het te hoor of kom het te sien, is dit sonde. En as jy dan weer 'n sonde, hoekom doen jy dit? Dis rebellie. Wat het in die duiwel weer? Is uitgeskop. Wat sê hy in Openbaring? Hy gaan jou uitspoeg. Omdat jy warm is nie, omdat jy lauw is, koud is nie, omdat jy lauw is, gaan jou uitspoeg. So, who want to be spit out by the Lord? Are you anyone here tonight want to be spit out by the Lord? Say, go, I don't know you. If you come, Jesus come, and you're coming there, and he called you, waiting that he called your name, and you come in and say, Lord, you don't call my name. And he said, go away, I don't know you. You want to take a chance? I don't want to do it. I don't think, not even one of you want to do it. Take a chance. So I want everybody on the knees in front. That we repent and ask the Lord to build our faith. Took the world out of us. Yes. And more of Jesus. Yes. That's the only way we're going to make it. Hallelujah. The only way. And don't let you think it's a joke. Please, people, it's a call out of heaven. I wasn't want to think, I was think now, it's not the right, and now, and until this afternoon, the Lord showed me when I want to take the pills for the headache. Why did you want to take it now? Didn't you was praying? You wasn't believing. Yes, Lord, but no, don't but. But the Lord is no but. It's all right, all wrong. Yes. I'm done. Let me stand up. Let you come and stand and we pray. Hallelujah. Come on. Vashatrianda Babakoshike Naki Babakoshandrianda. Yes, my Lord. Here laat die woord sal insink, Here. Here laat elkeen, Here wys aan elkeen op nou, Here, met wat hy mee struggle, Here, wat hom in sy pad staan, Here. Here laat hy so die opregte ware geloof kan kry, Here. Here versterk ook elkeen van ons geloof nou in die naam van Jesus. Reg nou, Here, kom en ek bly dit, Here, in die almagtige naam van Jesus. Reg nou, Here, maak ons geloof sterk, Here. Rig ons op, Here. Elkeen wat nie hier is nie, Here. Elkeen wat daar op die voet kyk, Here, dat hulle nou sal uitkom, Here. En vir knie gaan en sal sê, Here, Jesus, ek kan nie meer nie. Ek gee op, Here. Die genoeg is genoeg, my Vader. Let me call it out. Enough is enough. Yes, Lord. I can't take it anymore. I can't do it on my own anymore. Hallelujah. We need you, Lord. We need you. There's more before. Amen. We need you. Yes, Lord. We Yes. need you. We need you. Hallelujah. Than never ever before. Yes. Come on, Lord. Touch each and every one of us, my Lord. Touch each and every one, Lord. A personal touch, my Lord. A personal touch. Your word says only one touch Yes. can change, my Lord. Amen. Only one touch. Only one touch. Only one touch. Yes, Lord. Yes, Lord. One touch. Yes, Lord. One touch. Yes, my Lord. Only one touch. Yes. Renew, my Lord. Renew. In the mighty name of Jesus. Lord, shut up. Renew. Yes, Lord. Yes. New mindset. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Restoration.
In the mighty name of Jesus. Yes, my Lord. Let the fire open. Yes, yes. Your consuming fire. Yes, yes. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Oh, like a pit I was burning. Oh, Hallelujah. yes, more, my Father. More, my Father. Burn, my Father. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Because we Yes, Lord, yes, Lord. Yes, oh, like it's burning. Oh, I feel how it's burning, my Lord. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. All out, all out, all out, all out. Yes, Lord, yes, Lord. More of your consuming fire. More of your consuming fire. Yes, my Lord. Yes, 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 yes. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. That's the boy, my Lord. That's the son, my Lord. We claim for your kingdom. We claim in the name of Jesus for your kingdom. Thank you, my Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. So, sister, we claim this goal in the mighty name of Jesus for your kingdom, my Lord. Set her on fire, my Lord. Set her on fire, my Lord. If you go and set a fire on the world of fire. Lord, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus, loosen up her tongue. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Oh, my God. You feel the touch. Oh, go sit in the Bakataliana. Bakataliana. Thank you, thank you, thank you. Jesus, thank you. Yes, More of your fire, my Lord. More of your consuming fire. Burn through her, my Lord. In the mighty name of Jesus. Nothing will stop her. Nothing will stop her from you. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Ah, give you glory to the Lord. yes, Lord, yes. Give you glory to the Lord. Oh, Believe. Rabasharabababakuanda. Believe. He will give it to you. Endorosokoriande. Receive. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. We never stop loving you. Hallelujah. Hallelujah. Open the way, my Lord. Open the way, my Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Dank u, Heer. Dank u, Jesus. Pastor Marty, Heer. Laat haar aan, Heer. Geef haar kracht, Heer. Geef haar bonnatuurlijke kracht, Heer. Laat haar aan, Heer. Dat die consuming vuur zal branden, Heer. Heer, waar ze gaan, Heer. Dat ze zal aanraken, Heer. En dat het zal veranderen, Heer. Heer, in de naam van Jesus. Ook hier, ook als ik hier, ook als ik ben. Let er op, let the fire will burn. Let the fire will burn. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes. Thank you for the deep, my Lord. Yes, yes, yes. Yes, Lord. Renew, my Lord. Renew. Vader, die vullen komt nou weer, Heer. Wat op handen is, Heer. Heer, laat het zo bonnatuurlijke krachten zal gaan, Heer. Heer, laat dat bonnatuurlijke wonderwerken zal gebeuren, Heer. Dat het zal uitgaan, Heer. Dat mensen zal uitstap vrijdag, Heer. Dat mensen geneerd zal uitstap, Heer. Dat wij stoelen zal uitgaan, Heer. Heer, dat we zal vrij zijn, Heer. En die machtige naam van Jesus. Ons klein wordt in die naam van Jesus. U woord, Heer, waar u te woorden is, Heer. En u is bij ons, Heer. Dat het zal gebeuren, Heer. Want die wereld is oorlog maakt, Heer. En die machtige naam van Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dank ook voor dat bediening, Heer. Stel dat bediening op, Heer, financieel. Stel hem op, Heer, in die machtige naam van Jesus. Stuur uit voorziening, Heer. Stuur uit voorziening, Heer. Maak hij sluitje van de hemel op, Heer. Maak hij sluitje op, Heer. Heer, dat hij voedsel van inhoud op, Heer. En de machtige naam van Jesus voor de uitwerking, Heer. En die naam van Jesus, die voedsel en die plannen, Heer. En die financiën, Heer. En die naam van Jesus, klein moet het. Uit die koninkrijk. Right now, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Our sister Namit. Touch him, my Lord. Touch him on fire, my Lord. Yes, Lord. You will say only one touch.
Only one touch, my Lord. Thank you, my Lord. Omstandigheden bij de huis, Here. Verander dit, Here. Ons klein maar man vir die koninkryk van Jesus. Ons klein man vir die koninkryk van Jesus. Dat laat sy gesin saam nie kan doen, dat sy gesin saam kan staan. In die almagtige naam van Jesus. Ons moet dit op het weet verstaan. In die naam van Jesus. Dat hy getuie sal uitkom. Dankie, Here. Ek loof prys U, Here. God van wonders. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Our prachtige dochter, Here. And I saw, Here. Oh, yes, my Lord. Let a fire will fall, my Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Set her on fire, Lord. So small as she is, my Lord. Set her on fire, my Lord. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Here. Thank you, Here. Thank you, Here. Don't stop praying, don't stop praying, please people, don't stop praying. Jangan kau berfikir lagi, Here. Dank u almachtige Heer vir die wonderlike diens, Heer. Dank u Heer vir die krag, Heer, wat u met geweet, Heer. Dank u vir die aanraking, Heer. Dank u Heer, waar u weet, Heer, waar gesê, Heer, kan ek kan doen, Heer. U weet, Heer, ek het ontsettende hoofpyn gehad. U weet, dit was moeilik geweest, Heer, en u het my genees van my hoofpyn, Heer. U het my so aangeraak, Heer. Dis die slotsom van die saak. U het my aangeraak van omdat ek nie kan doen, Heer. Dank u, Heer. Dat ons ook kom tot besef kom, Here. Ons moet net 'n bietjie wag. Ons moet nie altyd hardloop eers na die volgende oplossing nie. Of die maklike een, die pol of die ding wat daar naby is nie, Here. Maar dat tot u genade staat maak, Here. En u genade alleen, Here. Yes, Lord, ons weet, u het dokters gemaak, u het medies goed gemaak, sodat ons kan ligter daardeur gaan, Here. Maar dat ons nooit op vergeet, u is eerste nie, Here. U is eerste nie, wy nie, Here. En as ons gebid het, moet ons wag, of ons het weet ontvang met Here. Versterk ons geloof daardeur, Here, in die magtige naam van Jesus.
Ek loof, prys en eer U. Dankie Jesus, dankie Here. Dankie Here. Amen. 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 Hallelujah. Baie dankie. Pastor Rowan. Tot ek nog kon lollies. Veel suiker is ook niet goed voor de mensen. Nou you want it. Nou you want it. Ek wil julle vra met julle kinderlikheid en vriendelikheid en stoutigheid weer. Wil ek julle nooi, ons het lekker tuisgebakte brood wat vanmiddag uit die oond uitgekom het. En koffie, en tee. En dan bid ons julle, en dit is winter, ons volgende Sondag sit ons op. Ek dink wat net vir 6 op. Nee, sit neer. Shame. Maar Automatic goed, ja. Ja. Wat doe je? Ja, kan wel.